tai e toi whatalo whātu. I le pa ia las fo, ia o le malo si o tātou atunu, i o na tūlanga whārupea, o whapea mwhaiona maua mai tātou whaasalaunga i so se tafa o le atunu. Ia e mai se fo i le vasenga o tātou journalists, ia po tātou vaenga fo i ia awale tātou press conference talo o na whātinoina, pe aloa ia le tātou state of emergency, o le tāua i o tātou whatatanoanga nei, ia whailua atu ai fo i le mano le atunuu, ia le tūlanga wa iei nei whatinonga, ia e meise le tūlanga o le toe whaareleia ato toa ia o le paua. Ia le fo ia fio mai, ia le afionga fo i le ofisili, po le whaurulunga fo, ia le whaalapotu potonga tau malosianga e le tise, ia o le amawai fo i se whaamaninonga, i se latest updates, ia o lo ia i tau mawhainga le tātou malo tau wala atu le EPC. Ia le alae mawaile nei a vanoa, ia tātou te whailua iai, ia maawatu ai fo i se update, ai tau tonu vaenga o le atu ina atu wai, ia se whaamtalanga a le office of tutono whaalavelave whaafosei, man matu ia le watala aloa ia talua na whaamalu le tātou polo inga, o ia nei le tātou state of emergency, ia o le amatalia lea i se tātou update le tūlanga o iai, ia tau mawhainga a le tātou whaalapotopotonga marusi anga tau eritise, ia ona tu ina atu ai fo ila ia o se tūlanga o iai whatinonga o tātou ngadwenga, tau wala atu le tātou ofisa tu tonu. Ia nei ava noa, ia e avatu ai fo i le whamalo, ia ma se ava noa fo i le afionga le li ofisili, ia mo sana whamani nonga le tūlanga o iai, ia tātou tau mwhainga i le nei aso. Talu ona atole vai aso, talu ona whaatino tātou polo inga lo iai nei, ia tuina atu ila o fionga whamui. Ia, whaatai lau fionga te te whanau mono mātou o wano, ia whaatalo pati po i le pai o tātou whasalau, ia masi si o tātou atunu pele o Samoa. Le ilava se suinga tele o lo iai talu mai le the latest update le na pai ele press conference ma le palemia. O lo iai pele tātou atunu i le tūlanga huile o le tau whasoasoa le tise, ia pei o mafua anga wa umana whailo atu, ona whaisimo o lunga o demand, ia la titi tātou generating capacity o lunga i te minei, o nei le tūla le fatua update mai au, o nei le tūla e tōru le tau ni wali tātou wa, le ama iei tātou wafihaia, i o nā lau foile o le tasilva i aso foile le whai iei tātou installations, ia ma komisi ai, ia o lo mātou take reina o le aso sa furu lima wa pelila, tau no o te, i o toe whaalelei au mai a vaenga, toe foile i tisi o le tātou atunu i le tūlanga masani. O le update o lo i te mine, ia le lava e a mātou o lo whasoasoa pele i tisi, i vaenga o leu atu i nātu ati tātou sketches, o le i vaenga e tape, e iai a vaenga e leo a fia, pei o le vaenga le i ele whale mai, o le whira le whale mai e le i a fia atalu na a matali al tātou power rationing, ia ma le tonu lava o vaenga tonu o le tātou taulanga, me lo ia o pisa hula o le tātou ngā ruenga, ia ma le telo vaenga hule o lo mana mia le tātou e tisi, ia tātasi eila ma le vaenga hule le mai ai o i lauli i e tau leila lo monga le ia fia tātasi atalu na amata le tātou tūlanga le o le tau whasoasoa le tisi, ia iei fo ia vaenga hule i te tono le taulanga iei ule iei a yusu, ia se vaenga o le pea, vai moso, ia ele ia fia atalu na ono le tūlanga hule mana mi o le tise i maisai i nai tami atu ele tise le whaanga e teili taulanga. I o visa te telo le tātou malo. I o se vaenga na lo iei te minei. O le whainga hule o le tātou, o le fesuia inga hule o le whasoso inga o le tātou e tise. O le awa iei le fuwhanga hule le tālo le ono, i ona tape se lo leo vaenga i o man whasalau. E leo tue tapea a toa hoila se fida hoila. O le ua vae na o se vaenga e pe, na lo ola pe lava i le telo le tātou fidas. O le tulang hoi whai titia le taimi hoi le pe ai, o le ana ia le tātou whasalau. Mai le ono le se fululua, a le utele a o isia vaenga a mātou titilo tau o lava le whasoa. I onda tāle iwa tue whaola i nātu ia nisi o whioanga, ai a whapeu tuai tele au se fulu. I onda tulanga na lo i tātou tisi te mne. O whalola.
Ia, malo whaftai la whionga le ofisili ia. Mo le to'atele fo'i o tātou mamalo le atunu o lo whapea o na whafunga mai. Ia, mai se nātou e le o malama tele le tātou ngangana i o le atamu whai e avatu fo'i sina summary i le whaperitania. To note, our temporary generators are scheduled to arrive today at 3 p.m. according to the General Manager of EPC, and this will help support EPC's load sharing efforts and reduce rationing impacts. Our rationing schedules are continuing, and we would also like to note that EPC is actively conducting maintenance and repair works to restore power generation capacity. Ia le tūlanga nā loa iai nei ia se update ben tu ina atu fo ia le whionga le ofisili. O nisi a tūlanga le tu ina atu fo ia wanoa i tātou ofisa whaasalau mo ni whisili. O le tūlanga le ngaluenga lo whaatino o tātou ofisa tūtonu. Ma o lo ngānu lue fo i mai tūtino o mo le malo le tūlanga le o awhianga. I le wha mautuina o whaamtalanga i awhianga le malo le atunuu. Ia o na whaapela i o na fuafua i tāpenanga le tātou malo ini vaenga whaamama avenga. Le fo e pen saunua le awhionga i le tamaitai panemia i lana saunuanga le asingafua i le whaamaluina ai o le tātou Proclamation of Emergency. Ia o lea e tilo le tātou malo i le tūlanga le o le whaapawhala. Ia o la fonga matiute mō tātou masini. Ia po mea tōtino fo i tau elitisi, tau malo si anga elitisi o le awha peona tu ina mai le atunuu. E whaile ama whaamama avenga o se tasi leo vaenga o lo ungaru lue pe ai le ofisa tu tono ma isi tu tino le malo i le whaatulanga ina o le whaapawhala lea o tiute ia matulanga o Texas le ia i se taimi o i luma, se taimi vave mai ia o na whaapeala ia o na whaalau luatila ia le malo le atunuu. E pea se au te lenga le nā inga luenga o lo whaatino nei le taimi nei ta wala atu le tātou ofisa. Ia e me se fo inga luenga mo le toi whaalei o tātou elitise. Ia peona tu ina atu ai fōt sanga a le awhionga whaumui. Ia ai tala le avanoa mo ni whaafisili. Ia e le awha peona tamu whai atu i aile lau ma le whaaftai tele. Ifsiri atu o le tūlanga o ia i le whaamawina o ainga o ni kisinisi fōi. Ua wha o mai ia ni lato kusa aisa, masini e maluku po a lava lato electrical appliances, ua whaina ono le paletonu le tise. Whakasili o tūlanga lea lea lo ngā lue i aile tātou ofisa tūtonu pēna tu inātu staimi wa sola. A wai tauana wha tūlanga e fo i tūlanga le process e tauana uia o vaenga umaia o lo wha mautu taimi nei ia o na iaila i esi taimi lata mai. Tūtonu lava le vai aso lea o na wha alau i loa ina lea le mano lea tunu. A e lea wa wha mautu e iaile tūlanga o le wha mama avenga. Mo masini AC ia o masini malulu o tūlanga o tātou generators ma vaenga o mawhapena o le a whapea mwhai o nā whia i tōtonu o sosoani nei ale malo. Staimi la i neva i aso ia o mwhai lentu i nā tuai se o tōtonga o le tūlanga o le a whaatino ai le nei whamama avenga. Le tū le process. O ania ia i ngā hule e tau whaaido mai hule le e te tau o na meat. E se tangata a maisin tau o na whapele wanga paa i tono le aia inga leo leo sa mo i poru le whablaka matuia. O na mwhaile o na whakiel toe whais whamama venga ia i mon masini leo whare to. E mwhaiona o tali atu whapeo lo tilo nei le mātou komite le tūlanga o tātou masini o tātou mea tō tino. Le fia au mai fafu e titira fo la le taimi le au mai ai tutonu wa bei fo en to sila fia o le ana declare le state of emergency awo mai atupu le fafu tauli ia le fo ila fa tala no le taimi nei ia se taimi fa taita inga lua vai aso ai le faile proclamation o tutonu o le taimi o le piliota o le proclamation e tolus fuluaso mai te tawana wha mautu o nei wha inga masini po mea tōtino lea au mai o le tali atu lea ia ona wa fianga mafua mai le tūlanga lo tūla i mai le tātou e tise ma vaenga uma nei lea lo tilo ai foi ia le ngata le ofisa tūtonu
o le ofiso lo ia sili ia e mai se lava le tātou mtanga luenga o lo ngafa ia ma tātou tiute ma vaenga ia po le tātou MCR, Ministry of Customs and Revenue. A vaenga o mai ia le tilo iai. Tātou komits. Tilo sili o tanga ia whamamui. Ila mo confused ila whamamui. Kono sa mga le fiunga sa mai tai whamamia o masini au mai. Te tau maua tu i au tanga mai o masini. Ho ida ia nā wha ina ua whale amaina, ina ua whale tonu le wila. So, o le lau te tulilo atu au pe o le o lo fia i te tonu ma masini a inga phone. E le whale amaina ni latou. Mai le tamai tai whanmia. A whapea au masini wa fia, au fia mo mia na au mai whafoni masini a sui ai. Le wai ai tātou whamama a venga nei. Pe au mai fo ia ni au generators. Ia mo whaleo. O le fo mwhai na au mai. Pe a whapea lai whaatino tonu o biliota lea le a tala whiunga. Ia ma le tātou proclamation of emergency leo whaatino. Tolus furuaso. Taina o kalonga lea o mātou ea maruru i te tonu o le asolonga lua sa fuluiva. E sa sup ea se company e tau mo fie mai whafo. E anga waala, wale la tau nu umai lola ia me po o yuni. E anga waala pa i le ai leo se la fo mai te tonu. E anga waala pa au mai lau documentation i te tonu o le tolus furuaso. O le tātou proclamation. Ia a le wheua tilo e whaamautu. Ia ni aso i tua atu o le tolus furuaso le e mawhai ona whaatanga ele au mai tonu masini. Ono le fo e tilo ia le ofisa tup tonu le ngata i leo mtanga luenga o tupe maua ia me se fo i tato ofisa lo ia sili. I se taimi tala fia ngai ona ele mawhai ona oka i to tonu o le tolus furuaso ma maua i to tonu o le tolus furuaso ia o vaenga lana i se taimi tala feunga ia pe a mai a tolus furuaso biliota. Ai tatau ona au mai uma pepa mfamtalanga o le amomia atu o le ofisa i to tonu o le tolus furuaso. A whapea la o tau nu mai sau masini na whapea na oka. Ai le au mai angi se submission i tatou ofisa. E le mawhai la o na maua whamanianga ia pe o whamama a venga i tatou tiute ma tatou plafonga. Pe o manino le atu langa. Effective la le polo inga le di fa tax ma ia o le proclamation period e fika nga iai ia le polo inga mo le whaamama avenga. How we go about le whaamama avenga. Le tūlanga le process, ma le administration o tūlanga na le tawan whaamanino atu. So a whaapea lani tūlanga o ni au masini, whaapea o na oka. Ia e tatau na mai whamtalanga, ia e tala whiunga ma linka na i le tūlanga o le pawa, ma au mai to tonu o le tolus furuaso lea, the submission. Lai tau ma te matea, o le ase tele o pasene to e se mai to tonu o la funga. Ili au mai ngā lea, e mawhauna e to whaata mai pe i walima pasene, po se lau pasene, po le lima lima. Langa lena tuina atu ai le saunuanga lea whiunga le tamai taipania o le whapawhala. O tūlanga nā le ngā lulue iai ia le tātou ofisa tūtonu ma le ofisa loia sili. A le whaatinonga la ma le tūlanga o le au mai o whaamtalanga ina ia whaamaunia ai. Wai tatau fo ina whaamaunia o lea o tūlanga e tali atu ai ia ono le whaafita auli leo tūlai mai. Ai ai lona taimi whaatūlanga ina. Taimi whaatūlanga ina tōrus furuasa tau na au mai e tonu whaamtalanga. A le whaua tilo le mātou komiti. Nga i le period lea before the proclamation of emergency, lana iai vaenga ia na whaatino. Mo se whaamanino ona o lena tūlai mai ane whaafita auli before the proclamation. O vaenga la ia pe ono ta uas taimi wasola o lea se taimi o le vai aso nei, ia ona tu mai ai loa la ia le whaamai o ionga, ia o le tūlanga o whaatinonga o lea vaenga o whaapawhala o tiute ma la funga. Ia ia tu le ofisa tute o whake foi le au whainga kuenga.
o se aso e a ia mawhai ona whaongai ala tōni polo inga le laro le Bueno, ta wa le lo mato nga lue lava I o le ofisa lo ia sili ma le mtanga luenga o tiute I tūlanga ia ina ia wha manino ma wha mautu le process ia ona wha iloa lo la ia le manu le tunu o tusanga uma leu wha o mai lewa I le ofisa tu tonu le foi mato te nga lulu e foi ma le mtanga luenga tinam ta mai tai o la tau lea lo tau la moeta to community sector ma o le wa iai ia talusanga wa mai ai tele a ina o lo whapea na afia o le foi la titiro se awale au mai e tonu la talusanga ia ma whaatino ai foi ngā luenga ia ale tatou mtanga luenga o I tūtino umal malolo afia I pe a tatou woa na I ngā luenga mo le fesosoani a ingo lo whapea na a fia ngai ma le whawhita auli ono tūlanga wale anga la topusa aisa ma vaenga na ia o lo mātou ngā lue aila ma le mtanga luenga tinam ta mai tai o le process la le whatinonga pe a whape au mai whafu e ngā lue ma le mtanga luenga tiuti. E ma whaina le state of emergency le mo declare nei ona au mai fua pe replace ia o loa a inga ia na whaale mai na ele wila pe ona isa noa e tele a inga o tau mai whafu o le tūlanga ngā o le tatou tiuti au mai whafu o loa la o ni masini po ni aseta po ni mea tō tino tau e le tisi le titi loa e le tiuti e esa na le EPC le vaenga le na o le vaenga na le foi mātou te tala noa ai I se wha mama a venga e fesosoani ai e replace ia tatou pusa aisa wa le ia tatou maketi tatou whale o loa I nei en whai ona whaatino I vaenga lea Sofia ia ni talusanga wo o mai le pro I le tō komiti ai me sopisi nisi whai ona taumi mai nei tō komiti o le vaenga tau pisinisi o lewa tau lima ina e le tatou ofisa tūtonu ia le suenga foi po le iloilonga o whaatino le tatou ofisa tūtonu mo pisinisi tuma oti po le Chamber of Commerce le foi lawa tilo ai ia le tatou ofisa tūtonu ia mai tūtino talawhia ngai ale malo ma e tau whansila fia e iai pisinisi e lo la vea I tonu le Chamber of Commerce o vaenga foi la nai e tau ona feutanga I ma le tatou ofisa tūtonu. O tūlanga o tatou ainga le taimi nei, e pei lalo I foare se fulu ainga wa au mai ia lātou tarsanga. Ma le fo e whai mātou feutana inga ma le mtanga luengo tinamata mai tai I se tūlanga o le ave se vala au itua ina e whapeana mai ainga au mai lātou tarsanga ma e mai wha maumaunga. O le tāua e tūlanga leo wha maumaunga. Ina ia sosoani le whatinonga ngā ruenga tatou ofisa tūtonu mai isi I tūtino le malo. Ia ai mai se lava le ua maua mai foi whamani nonga mai le tatou whalapotonga tau eltise. E le o polu umao o afia I le tūlanga le tūla I mai nei le tatou eltise. Le motusia ma le whatinonga o le whasosoaina o le eltise. E le o polu uma. E tiro foi la mātou e target lava na o vaenga ia o polu le afia. Ma whaatino ele wala au ina I au mai tonu la tō tausanga ma au mai wha maumaunga e whaatino ele I loilonga le tātou ofisa tūtonu. A whai e le au mai ai whako sa o masini e maruru ma sa o pusa aisa e anga wa ai whakawhara o tūte. Ai te mana o e whaatau nenu whai lalo lau tau po kalamera lea ona whaatau e o tau la pusa aisa po la e maruru. Whaftai mana ia whisiri wa le isfoi le tūlanga tilo I tatou komiti ngā lua le nei ona ele mwhai ona o umatatou a inga o ka mai ni tūlanga whapea ia e mawhai. Pau le tūlanga o te whaailo atu o vaenga uma nei la tilo le komiti ngā lua I taimi nei ma o le a wha manino foi pēo le taimi wa lava tāpena I foi tatou wha maninonga ia o le whaatinonga o le whaapawhalaina o le tātou tiute ma tātou tax. O le tama whaina ia au te lava le vai aso le nei.
So foi tau lava na ye fa mau ma o lau pusa aisa lea na leanga nei te ime ane wa mele tau ai na o se vaenga upolu lea afia ile tisi ele upolu uma ma tau te tilo foi lai tau sanga e au mai lava i tonu no fuanga nei afia a fa pea la ta pa pe a ve tuale vala au mai fam talanga nei e tau na ye se fa maunga o le te ala mai papa au i tonu no fuanga nei e tau foi na mai fam talanga ia o tulanga o lau pusa aisa ia pu e mai le ato o lau pusa aisa a fa pea ia o le tula o le tau sanga na fa tau lau pusa aisa ma vaenga fa pea o vaenga nei lai matou te ngā lue fa tasia mantanga lue ngotinam te mai tai ia fa manino o na tu lo la ia o le vala au wa o le silo tulanga o le toi o tu o le malo e au mai fam talanga nei ai e le fai ngofie o le alaua iai se matou ia faatatanoaga i le aso e ave le valaawitua ona fifio mai foʻi la ia o le mamano le atunuu ua afia ma faamaumauga ma e faamanino atu nei tulaga o faamaumauga ia pe a maeʻa foʻi ona tapena le valaau lea a o le tulaga lena iai sa faapea e ao mai totonu ia e telē le taimi e ana ae paua le mea le laave totonu o le 3 piliota nei e tu wale vala au ina ia au mai tau sanga i tonu ia fatino foi la ia le loilonga a le tata ofisa tu tonu ia mai tu tino tala fianga ia le malo vaenga na ma ole a taimi fo ia e tu wai tu el tato vala au o le a fa manino lava vaenga o le ai ele leime a uma ele i pe se paua pe o la ve ele fa so no le paua ia le foi fio mai le afio mai le polisi fai ona e fa manino ia tu langa le tato fa fanua wa mai ona tapena ia o lo ma tai tu ina i vaenga o podo la elo o so lo ngale ia me tai me ia lo fio fa bu so na tu le vaenga le o lo ia ma tu fa mo e ele paga mai lea vaenga o le tunu i le vaenga o le tunu o lo ia matou faamomoga o le vaenga i leai ma se i le iai se afiaga i le tulaga lo iai a le taufasoasoa o le tatou tise temai ava pela e au mai lau talosaga po i lele ae matou titilo to se nuu e leʻi afia ia ona faamalulu atu le aloiga i le talia ia lau ae a mai foi lau talosaga o se nuu e lavea e ese le taimi lea na wa tauna mai le taimi tonu na pe ai lau faaleagaina ai lau pusaisa ma tuitila tu ele ipe le pao le taimi ia nai faamaumauga lana ina ia transparent ai le tatou tau e o tula tainga ke mai na denga ele to e fa so soala le tise ile pe fa awa na ia le porfofoga na ia o tula so lima le tanto fa so ina le tise po to e pack to no mo tatu e ba na fu pe te ua e ina fa la vela fa po se le mo tatu lino e ono afia ia mo to ai go le mo tsi atu le tise va nga se so le tu al tulanga ia a fa pe tonu tatu afia ia e ua lamba lu fa so tatu mo le tuna to le tise pio mo le tatu tu pero tu ale na ta bueno a fiela tu ile a so tis ai fa fia ai si fa mai tu tu malo ola le o kala ne o ye o lava o ye generators o ane ale vai o tanto Tere yola po ya yani generators ai tu malo hule tu a pela pati tai ngol bang hule lu filufi ele o afia ile timine io la tu fanga loa ile o afia timine mai nga se io panganala ia bang hule le pe yo si vai nga le ia ia tatu tu lang hule mai malia na i lu moengo le tele na afia le tatu Russian le fatimne ia ma se vai nga hule lo tuai le fanga pa solo tu na yo sana
Ma le- Okay, as to for le ia whapena le whainga ia I said talk man for ngani au for ia ia whaimai tu maloi moinga just So, vai ai nei, vai ai si taimi e tau sanga mai nei ai ngolo whai ala tu maliu. Maenga whapena. Awa pe hula i se tau sanga mai whale mai whai tu malo no i se a whianga tele hule leo iai tūlanga tauna singas. E mwhaina mātou ki tūna i. Ina ia whaonga ni alvaenga nao le tu. O ie, e tunu ui whafo pun whala tongaro pianga te konda. O whaeloa mai ni wheso soani ono au mai koe le sanga whaale e tatu e tisi e uli tu e tuku mai se whaale tu. Whai anō whapea ato laua i ai whiutana inga. Manisi o tātou pāanga māsani, mā lo whātino tātou whiutana inga nei tau ala atu tātou mtanga ruenga vai whafo po the Ministry of Foreign Affairs and Trade. A le ngata leo mtanga ruenga o tupe. O la tau la lea lo ngafa ma le vaenga lea ma le whisota i atu ma tātou pāanga. But I can confirm, ia o lai ai ia tātou pāanga o lo fia sosuan na ia Samoa. tuloa tu le fia mai le patonsi. Le ne sa mo ko le na lo si fia mai se fa senga na o taimi ma I tu la. He ona ile wila ile pitanu ma le I tu lani. O lo ofisini. E fa pe fia ona o to compensate ia a ona. O fa te ta inga e pe o le tata e se le tan bosco. Le fa ho e I masini. O le pe ai petai. Wa afai nai fopi ia le taimia o nga o whanau whaatingo e la to ngā runga. O tō tanga ia ngai I se whasosoani ia o nga nei whawhero no tō whaatungu ia whianga ia whiaia o ngā pe o tātai sesa. Tūlanga hule le peila i ele tātou, tūlanga hule le tātou aniwas. Ele o tape e o lai, whaola I tini nei. Tano atu I le Don Bosco. Ia, a ka pepole ton pasko ai a mo se la tu talo sanga hule. Tu so le vai so atoni ele tape a fatasi ali. Ma so te Mai ia te mele wa lai moli mai o tulanga na ni tupu. Ia tau sanga la to wafi. ia a ka pepole me se la tu talo sanga hule no le o tu langa hule a faina ia le tu to e ona mato o le am faina mato tu mai le tisi le make sure le ise impact le tulanga taua o ina o alu whanau I vai. We se po mai tanga I le whakaung le o cash power I le piliota le whai I le SOS politai mi ato le na aluna pe I le wila mo a inga pisi nisi foi sa vanga le tunu le na pia. Le stufu no pena o le timi. Yeah, just to respond to your question, ele tūlanga lea, salo se wha manino atu pea, ele na o ainga, o lo tilo ele malo, o lo tilo ele malo I tātou sectors uma, including the education sector. Ma o wha pea fo iona wha anga ioi uma, ia tātou vaenga maoti. Ia ina ia whaatino lato assessments. Taimi nei, o laua iai tātou health sector, whaatino ia suenga fo ia le tātou vaenga le community, e iai fo ila le education sector, o tātou private sector, iai tātou businessi, na tātou company o lo whapeona au mai. I le tūlanga le whapaua cash power, ia nā peona tali atu le awhionga fo I le ofisili o taimi nei, ia o le tilo le malo le tūlanga o le whaamama avenga. Ma I taimi fo ia o na wha manino atu la, ia o tūlanga ia, alo manino lava tūlanga I tiuti. Ma taxes mo tātou masini ma mea whainga ruenga ia au mai whafo, tūlanga tau e tisi. E ai ngana whātau la tau wafi whaleo leo na o tupu ma tau loa e whaawa ole mea lea mo whaitau mai aso. E isto tō sosoani a inga ia peto e compensate se tupe o la tau wafi ana whātau e kei ai le taimine whalito. Ma ne fasiri ia o talusanga o mai au mai o nei loilo la ia le tātou ofisa tutonu ia ma paanga talwhengai fo ia le malo. Ai le tu uaile au mai fo I tonu ia na whaatino ila ia se iloilonga. Wa le lava e mata I tuina, e le ngata I tonu o le piliota, a o luma mai o le taimi le na whai ai le tātou declaration e alo tilo ia I fo I le tātou committee. So there's no definite date for the proclamation of emergency orders.
whether it's effective on the date of purchase, the date of arrival, or the date of releasing the goods. What I am saying, the 30 days of the proclamation is a given. But that what we can permit, Bela le tūlanga le sauno mai ai, mea ia na whaatino prior to the proclamation of emergency. Vaenga na le tilo tilo ai. We also recognize, a whaapea o lai oka au mai tutono Samoa, it won't arrive within the 30 days of the proclamation. So le fo ila titilo, a ngā I tua atu, o le period lea, o le tūlanga la, o le maoti mai o time frames nei, staimi o luma ia na whaamanino mai fo ila ia. But I want to note, o le consider uma le tātou committee, ia ma le tātou ofisa tutono whaalawelawe whaafose I matu ia vaenga uma nei. O iei ni whasea o mai le tau komiti, o na iei ni sio a inga o whaatala noa fo inisio taimi o mai tau tala fo. Papea mai o taimi le o le lato atunga luha. Smart meters, tongi mea smart meters, lau fionga le ofisi. Papea mai a pele pau, ai toi ki atu. Wari lalo unit o smart meters. E me whai ona pe iei ni whasea o le tasini lua ia nisi e ofo inisio I la tau pisinisi market. O le tala lava le tasi pe a whaatala lua whamani. O le pe iei ni whasea o mai tūlanga le. Sari mō muatu ia le ni whasea awa mai tata ofisa tutonu ia o te leiloa le fionga le ofisiri pena o atu ni whasea. E lei ko lan whasea vo o tia matu. Ai a whai o ma le muni mauna tangata tasi mo malo la tu. E whaao o mai se la tausanga o le ase awa le mwhai ona whai nei tangata ia me soi la tu I nei stores po ia I markets. Il bea ia tau smart meter. Mātou tēnā whai ona monitoringa mai le mako system leitai. Ia le wha ngā tangata. Mai lea taimi lea tai. Tu sala I le mawhai ona pelongi ai mātou. E tangata. Langa langa whai na mātou I lo le ia le taimi le te whanga ngai le tise ma taimi e te reo whanga i le tise. But if it's occurring, o le ase ngā luenga le ala. Ia na o tukulo mātou technical team e whai le assessment. O te tilo pois whawhitau. Taina o whionga, o le sofisi. Kea te tūlanga I ni whatupenga tō o afi, o ngā whatia I tato whana kotokoto. Well, first of all, o ai o lo whatukea ia le amai o tato afi ia whamama. O le whana kotokoto mai po. Koka ia ma ta se mal so soni mai le tato official tupu. Tato malo. Tato malo. O ngā whatia e whana kotokoto. Tu ai ia ni tanga venga tupe. Ai o ngā whatia tato whana kotokoto ngā whatupenga niso tato afi o lo o ina mai. Ia tato tūlanga ia tato afi ai, o lai ngā whatia le tato whaputonga, o le mena nā leina mato apa ia. Ia o isi vaenga I tato other developments, o ia o le whatinga. Ia o le mato tausanga ina, ia le tato malo e sosoni mai la le mai. Ia whika pe ia o whakapapa I kuri o kasi, ia whika o te tusana mafia, le ama ia o uso mafia, le o loko whaunga dimine ia natu. Ia, sa o le. Tusa le alo, ia whigui e whaia na. Ia wahi tōpura ia le, o mai ia. E isi kore me ia whika o ngā le, o mafia lo ia dimine. O lai le ia whika na mai e wha o. Sa o le. Lenga se atu I whale tō. Tau te ora tu mo te lara siriga I se ringa ia mai o sa tāu lau whika whatalo mo le se ora whasala. E tasite si mai lima te iona. Au le mata mo te lau so ngonga mai whawhia whatalo ia ia mai tu ia. A whapele o le ono masina le reita I a whiu. Is there a chance in finding a Joey Francis by a Fatino Pale Lolipua, a masina fai sa mono, ringa uma, to a delay of to wine lay and to have for a fini. O is it all pena sila mole, the to say the Lavai Sam. Tūlanga na iai, ai mataulio e asa ni lor kong kalake fule le wafi haya ia. E te taua tu so le la whai mai o conditions of haya fule le mai company. E te tau no masina haya ia tato watuno ia hafi. E whatulanga langa. E wai le mawhainga mai e se tampani fule ma maho mai ole mai a papena o le lua masina I le economico mo lato. E wai inga na papena e talapinga fo ia ma le tūlanga o lo ia.
tatou developments po le lua le fata tau u tatou afia fata mai a kusu megawatts le mai le tapo rental generators. Rafialan to normal if we're still short on 5 megawatts. so le operate ma tau e tau na isi na reserve o se fulu la lena paues ia ele fa pela o le nga fatia ile ole tu sale na matu fai atu e tolu se fulu ame ka kile na mi ala tu no o le terminei ala mfai na matu po tu singa fu 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 le so so ani mai o pe o le ao e mfai na o le matu protection fu le lusu fitu na vese ile o le tolu le te toi o le extra mai le tena tu so le reserve na a fa pela e ia o tulang fu le po ia na fa so so pa pena tu sala e pena o le tolu ia le mele so fu le pisi temne a mai la le lima ia na ia pe le tato reserve na ele le tato fale afi le fia e ia le tato underground tipo le sau ato mai fia nga tu no I fuloso o le fa so so ino le tato altis e mai le ia fi le fia na mai lo le tato load control center le I fuloso on fa pe lo no fa so ha to le tise le tele of you anga filo le taulanga e man si ba ngo le tunu tu sala o le keipo la le mai ia le mal si anga le mai fia le ma pa le ton e la uma te fa le tu sei e tolu ava enga ina fi el tato el tisi na ma fu mai ono tato underground cape len fa le tonu fa le le lo tato underground cape ai tu pulo mal tama I matangi le no so ila so sa te le afi anga o tato network tu sala o ba enga na ia na afi ai fu matato wa fi e fa le to tu sei mai atu ba enga ia ai fa le tonu vai lo matato le la wala ina tau fa so tato el tisi Taimi nei pe no ta ua le whaati no I loilonga le fu e tauna tu ina tu tua le wala au ia ina ia whapeo na whailoa mai fu ia tātou a inga ma pisinisi whapeo na awhia ia na whaati no I fu ila ia loilonga tātou ofisa tu tonu o le tāua mene la ne tāua na whaati no umai tonu piliota nei ai paule tu langa wha mautu o le awa tilo le tātou malu ina ia se wha ma avenga a me se lava mo tātou a inga ia ma pisinisi wa awhia Toia wa tele tu langa wa le whapela mai umatal sanga I tonu e taona whaatino le loilonga pe moni me whamaoni o na tilo whele le malo se tu langa tala whiangai ina ia whai me whamama avenga mo le manu le atunu whapeo na awhia mai ese umatu langa wa whianga mai ele oiloa le taimi nei po le atu langa le awhianga le iai whato a maua la se au te lenga pe a mautu mai tonu ia tātou whamtalanga nei mai se lava mai tonu o vaenga ia whamanino atu pea na ono fuanga o lo whapea na awhia I le tulanga le o tulai mai tātou e tisi o fai whamama mai te mina pēa le pawa. Ngā o ia la tau le tau tino. E ia se sila lo tūntanga ringa
e whai e se fuafuanga pe au mani whaonga. Tilo foi la ia iai I tūlanga talafiangai. Wai peia na manino lava le saunoanga le afionga tamaitai palmia o le sosoani ono o le afianga. Ai mai se lava ia mo tātou a inga, ia mawhapea ia tātou pisinisi wa afia ono tūlanga tūlai mai le tisi.